Ja sam Lela Mušanović i želim da pričamo o govoru mržnje i seksizmu u online prostoru prema ženama. Mene je potaklo upravo da se bavim ovom temom, taj neki priliv, negativnih informacija na internetu i ispod medijskih članaka upravo komentari na izgled žena, na to što žene nose, kako su se našminkale, kako izgledaju. Većinom je ta neka objektivizacija žene u javnom prostoru, dok s druge strane svjesni smo da žene, pogotovo javne ličnosti u našem prostoru, sad generaliziram, ali većina žena koje upravo se kroz te medijske članke provlače i kada se objektiviziraju su žene koje imaju s druge strane da ponude i nešto drugo osim samo njihovog izgleda i onog kakav dojam oni ostavljaju na ljude u online prostoru. Dojam je jedno, a možda se malo tu bavi kvalitetom i onim što te žene stvarno mogu da ponude i u profesionalnom smislu i u privatnom smislu, ali većinom se ti komentari koje sam ja lično čitala i koje moje društvo čita svode na to kako žena izgleda. I to je ono što je mene potaklo, hajmo reći, da se ja bavim ovom temom. Većina komentara koje sam ja čitala ispod medijskih članaka su apsolutno govor mržnje. Da li znate da svaka druga žena je žrtva govora mržnje i nasilja upravo u online prostoru? Žene su često izložene tome da im se komentariše izgled, način odijevanja, način rada, bračni status i vrlo često možete da vidite medijske članke u kojima naslovna strana je žena i ona je potpuno objektivizirana kroz taj članak. I onda dole čitamo komentare. Ona je ovakva, ona je onakva, ružna je, lijepa je i upravo je ovo veliki problem na internetu danas. Rješenje za ovaj problem, nažalost, ne postoji osim u našoj individualnoj odgovornosti. Svako od nas treba da bude odgovoran za ono što postavlja na internetu i svako od nas treba da razmisli prije nego što postavi nešto na internetu. Upravo svaka ta žena može u ekstremnim slučajevima da bude depresivna ili da to u ekstremnim slučajevima dovede i do nasilja. U Bosni i Hercegovini ne postoji posebno zakonodavstvo koje bi cjelovito regulisalo pitanje zabrane govora mržnje, a naročito ne postoji poseban zakon koji bi regulisao delikatno pitanje zabrane govora mržnje na internetu. Iako nema zvaničnih statističkih podataka o korištenju seksističkog govora mržnje u Bosni i Hercegovini, Europska komisija ima zaseban naziv u svojim strategijama u definiciji rodno zasnovanog nasilja. U ovu definiciju spada i online nasilje koje predstavlja izraz koji se koristi za opisivanje svih vrsta nezakonitog ili štetnog ponašanja prema ženama na internetskom prostoru. Mogu se povezati s iskustvima nasilja u stvarnom životu ili ograničiti samo na internet okruženje. Mogu uključivati nezakonite prijetnje, uhođenje ili poticanje na nasilje, neželjene, uvredljive ili seksualno eksplicitne e-poruke ili poruke, dijeljenje privatnih slika ili videozapisa bez pristanka ili neprikladan sadržaj na web stranicama ili društvenim mrežama. Prema istraživanjima Europske komisije, 1 od 10 žena u Europskoj uniji doživjela je sajber uznemiravanje od svoje 15. godine. Kada online komentari predstavljaju govor mržnje ili podsticanje na nasilje, postoji i odgovornost velikih komercijalnih internetskih portala za takve komentare, da oni uklone očigledno protivzakonite komentare bez posebnog zahtjeva žrtve ili trećih osoba. Nažalost, u slučaju govora mržnje prema ženama i seksističkom govoru nije posvećena posebna pažnja u našim zakonima. Tu imamo pravo da postavimo bilo šta, ali se moramo pozvati upravo na tu neku odgovornost, prije svega odgovornost da razmislimo šta postavljamo, da razmislimo upravo da bez obzira što smo mi u tom trenutku sami i pišemo svoj komentar i svoj stav,
o nekoj temi, o ženi toj, bez obzira šta mi o njoj mislimo, trebamo da razmišljamo o posljedicama kako to utiče upravo na tu drugu osobu. E sad, većina nas nekako nesvjesno svemu tome pristupa i upravo iz te nesvjesnosti izlaze ti komentari i govor mržnje, ali jeste bit u tome svemu da negdje moramo postati upravo svjesni i odgovorni prije svega za ono što postavljamo. Ja mislim da niko nije zaslužio da ga se vrijeđa u bilo kojem smislu, a pogotovo kada vi čitate to sami o sebi na internetu. Seksizam i govor mržnje kao takvi su jako sada prisutni u našem društvu. Ja nisam neki ekspert na tu temu, ali kao mlada osoba koja želi da živi u zdravom društvu, promišljam o tim stvarima i želim upravo da u ovom društvu se bavim tim temama da bi edukovala druge mlade ljude s kojima radim kroz nevladin sektor i da upravo nekako počnemo od toga da razbijemo tu, hajmo reći, svoju nesvjesnost, da postanemo svjesni da sve što radimo sve je do nas i da postanemo negdje svjesni i empatični, hajmo tako reći, da ne možemo koristiti to što imamo slobodu izražavanja upravo u te neke negativne svrhe. Prije nego što postavimo nešto na internetu, prije nego što napišemo neki komentar, trebamo razmisliti koliko je u stvari loša ta izjava, vrijeđa li ta izjava nekoga, je li diskriminirajuća i tko su žrtve u stvari. I da li naša izjava, naš stav, mišljenje poziva na bilo koji oblik nasilja, govora mržnje i treba li nešto uraditi povodom toga? Ako da, šta je to što možemo uraditi? Jer zaista u svemu tome samo na nama je odgovornost.